Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku rugendo rwa Vladimir Putin, ukaba ari urugendo rwavugishije menshi aba banyaburayi cyangwa se abanzi ba Putin, rukaba rwabavugishije icyo nakwita amangambure kubera ko rwagaragaje isura ikomeye ya Vladimir Putin n'Uburusiya. Uyu Vladimir Putin umaze iminsi akorerwa campaign ngo twese tumwange. Uru rugendo rwagaragarije aba banyaburayi ko campaign yabo ntacyo yigeze ikora, campaign yabo ntaho yigeze igera. Tugiye kugarukaho n'ibyarubereyemo n'ibyo ruteganya mu minsi iri imbere, ariko tunaruhuza n'ibiri kuba ku isi hirya no hino. Iyi ni Waka Waka podcast rero, nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugirira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero tugarutse kuri urugendo rwa Vladimir Putin yagiriye muri ibi bihugu by'Abarabu. Ni inama mpuzamahanga yari imaze iminsi ibera ahangaha muri Dubai, hagiye herekeza abayobozi benshi, harimo abanyaburayi, abo muri Aziya ndetse na Vladimir Putin ku giti kiwe. Ejo akaba nawe yari yagezeyo. Bikaba ari ibintu rero byavugishije abantu benshi kubera ko aba bayobozi baturutse mu bihugu by'Uburayi bageze ahangaha muri Dubai bafite kuri gahunda yabo guhura n'aba bayobozi bo muri ibi bihugu by'Abarabu, aba bami bo muri za Abu Dhabi no muri Arabia Saudite, kugira ngo baganire kuri iki kibazo cyo muri Israel. Ariko aba bagabo bo muri Arabia Saudite n'abo bo muri Abu Dhabi barabakatiye, banga guhura nawe. Nababwira nka Emmanuel Macron, Elias Sebastian rwose yasabye guhura nabo, baramukatira, barabyanga. Nta n'ahantu uri ubibone mu itangazamakuru ry'Abafaransa kubera ko icyo gisebo ntago bashaka kukivuga muri media yabo, ariko nujya mu zindi media urabona ko iyo nkuru ihari kubera ko position Abafaransa bafashe ubwo ibitero bya Israel byatangiraga kuri Gaza ntago yashimishije ibi bihugu by'Abarabu. Byabonye Ubufaransa n'Abanyamerika ko bakomeje uburyarya bwabo bwo kubeshyabeshya, politike zabo zo kubeshyabeshya, kumvikanisha ko ari abantu bagendera ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Muribuka kesi y'uyu mwami wa Arabia Saudite y'umunyamakuru bita Khashoggi. Ni ibintu uyu munsi aba Barabu batabona biri gukorwa kuri Israel irimo kumara abantu muri Gaza. So rero kuba Emmanuel Macron n'abanyaburayi bakomeje kuba ku ruhande rwa Israel, igihe cyose bazashaka guhura n'aba bami, niyo babemerera guhura nabo bazahura nabo, ariko mu rwego rutabahesha icyubahiro. Ku nta defile zirenze bazabona, nta decoration zirenze bazabona, bazahura nabo nkuko Biden nawe yagiye muri Arabia Saudite. Mwarabibonye urugendo rwa Biden uko rwagenze, yakiriwe n'umuministri ku kibuga cy'indege, mu gihe ku munsi w'ejo Vladimir Putin yakiriwe n'uyu perezida wa Abu Dhabi, niwe wamwakiriye ku kibuga cy'indege. Ndetse no muri Arabia Saudite mwarabibonye ko hakozwe defile y'akataraboneka, indege zigenda zisiga imyotsi iri mu mabara y'idarapo ry'Uburusiya, zinyura hariya. Vladimir Putin nawe ari muri cortege agenda zibona, ku buryo wabonaga ko bakiriye umuyobozi ukomeye ku isi, umuyobozi uri ku rwego rwo hejuru ku isi, bitandukanye n'uburyo bakiriyemo abandi bayobozi bagiye bajyayo. Icyo ngicyo rero kikaba n'Abarabu barashakaga gutanga message. Hari message y'Abarabu ivuga ngo niba mutari kumwe ntabwo turi kumwe namwe, igihe cy'uburyarya cyararenze, inshuti zacu murabibona uburyo tuzakiramo. Icyo ngicyo rero kikaba ari message ikomeye aba Barabu bagaragarije abanyaburayi. Ikindi kandi
hakaba message na Vladimir Putin nawe yashakaga kugaragariza abanyaburayi nk'umuntu ukomeye, kubera ko nawe murabizi Vladimir Putin yahagurutse yifashishije iyi ndege yiwe Ilyushin agendamo, ariko nanone iherekezwa n'indege enye z'intambara zikomeye cyane. Twabonye n'ibiro bya presidence birimo gushimira ibihugu byose byabahaye inzira y'ikirere, kubera ko indege ya Vladimir Putin yagiye iherekejwe n'indege z'intambara nk'umuntu ukomeye cyane. So mu kugera muri Abu Dhabi rero defile mwazibonye, amashusho ari gucicikana hirya no hino, nta wundi muyobozi mwigeze mubona bakira gutyo. Vladimir Putin nawe yashaka kwereka isi ko atari isolated, ibintu byose bigendana n'ubutumwa runaka. Twebwe rero tuba turi inaha kure, tuba tubirebera hariya kure, n'ubu ni ikihe kintu bitwereka? Biratwereka ko isi nshya twamaze kuyigeramo, isi nshya turi kuyinjiramo, isi nshya itayobowe n'abanyamerika, isi nshya itayobowe n'abanyaburayi, isi iri multipolaire. Bivuga ko twatangiye kuyinjiramo, kubera ko nka Arabia Saudite yari umuparteneri ukomeye cyane, yari n'umuparteneri wa mbere muri kara gace k'uburasirazuba bwo hagati w'abanyamerika. Ariko kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, Biden ajya kubasaba kongera igitoro bakamwangira, Biden yirwa ahamagara bakanga kumwitaba, ibintu byinshi byagiye biba byerekana ko aba barabu cyangwa se ababame abanyagitoro bahinduye uruhande. Ikindi wamenya nuko uyu munsi Arabia Saudite iri muri BRICS. Rero ni ibintu tuzakomeza kureba, kubera ko niba ugiye kureba ukareba ko ibihugu biri muri BRICS ni ibihugu bituwe cyane, bifite population nyinshi ofete ku isi iri muri BRICS uyu munsi. Isoko rinini ku isi uyu munsi riri muri BRICS. Icyo ni kikwereka isi nshya twamaze kugeramo. Ikindi kandi nshaka kukubwira nuko hari ibihugu byari byaragambaniwe, kubera ko Abarusiya batashakaga kwiteranya n'abanyamerika, kubera ko Abashinwa batashaka kwiteranya n'abanyamerika n'inshuti zabo, bakareka ibyo bihugu bigakomeza kurenganwa. Ibyo bihugu ni nka Venezuela, ibyo bihugu ni nka Iran, ibyo bihugu ni Korea y'Amajyaruguru, ibyo bihugu ni za Cuba, ibyo bihugu ni ibihugu byose wumva bigenda bifatirwa ibihano udashobora gusobanura. Uyu munsi biri kubohoka ibyo bihano. Uyu munsi Korea y'Amajyaruguru kuba ikorana n'Uburusiya, n'uvuga ngo na business bahuje umupaka, ubu business ziraraninga. Ubutaha nibajya gutora ibindi bihano kuri Korea, Uburusiya buzagira gute? Buzakoresha veto bwange ibihano byose bishobora gufatirwa Korea. Twabibonye Iran yo yamaze gusubira muri business, n'ibindi bihano bashobora kwifatira ntibizatambuka muri UN kubera Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo byose ni ibintu byerekana ko imbaraga zari uruhande rumwe zamaze kuvaho. Hari ibintu byinshi wagenderaho uvuga ko ibyo bintu byavuyeho. Hari amasezerano yo kudakomeza kugerageza intwaro za kirimbuzi. Ejo bundi murabizi Uburusiya bwagerageje intwaro zabwo. Hari amasezerano yo kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi. Murabizi Abarusiya bamaze kuzigeza muri Belarusi. Hari nyine n'ibyo bihugu byari byarakatiwe nk'ibihugu bitagomba kubabarirwa, ariko uyu munsi byasubiye muri business, cyangwa se biri kugenda bisubira muri business. Hari igiteye ubwoba kumva nka Pakistan izamura ijwi ikavuga iti uwatera bombe nucleaire kuri Israel. Ni ibintu bitashoboraga kubaho mu gihe cyashize, ariko bikwereka ko isi iri kuganaho nta utinyitse. Niba tudakoranye hari alternative, ndajya ku rundi ruhande. Ntabwo uri bungambanire ngo bose banyange bikunde, kubera ko iyi campaign yarakorwaga kuri Iran bigakunda, kubera ko Abarusiya baga bicecekeye nyine aho bafite ibyo bahawe. Numubizi se Tike Jafakori yararirimbye ngo izo partager le monde. Buriya n'Umurusiya umubwiye uti ndakurekera ahangaha nawe ndekera ahangaha, yagusinyira mu gasinyana. Uyu munsi rero kuba barimo guhangana, bananiwe kumvikana ku mahame bari barashyizeho, isi kabirimo kuva muri cya kintu cyayoborwaga n'ikintu kimwe. Hari ibihugu byinshi bigiye kungukira muri icyo kintu byiteza imbere. Njye njya mbibabwira hano,
ntuzavuge ngo igihugu cyanjye gikorana n'abanyamerika ngo ni bibi, ngo igihugu cyanjye ngo gifitanye partnership n'abafaransa ngo ni bibi. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo ni igihe cy'ibihugu cyo gufata partnership zibabereye, bumva zibafitiye inyungu, kubera ko umunyamerika uyu munsi ntabwo azazana diru yishyize hejuru, kubera ko azi ko ufite umushinwa ushobora kukuzanira diru buri wese iriganyaganya. Ibyo bizatuma n'umunyamerika nawe azanye diru iriganyaganya. Ibyo rero niho mvuga nti ibihugu ntabwo bigomba kwishyira ahantu ngo byishyire bigire gute babyita kwifungira nk'ahantu mu nguni, cyangwa se ndabyita gute, ubuhezanguni. Iby'ubuhezanguni wabona urimo kwikoraho. Wowe ba open, umunyamerika nazana diru nziza uyifate, umufaransa nazana diru nziza uyifate, umurusiya nayizana umufate. Niyo si turimo uyu munsi. Igihugu kizamenya ubwo bwenge, njye mpamya ko icyo gihugu kizatera imbere. Rero Vladimir Putin akaba yari yagiye kuganira ku kibazo cyo muri Israel n'ikibazo cya peteroli muri rusange. Nk'uko mubizi Uburusiya buhuriye n'ibi bihugu muri OPEP, rero bakaba bafite byinshi bahuriyeho. Murabyibuka Biden asaba ko OPEP yongera peteroli, ahubwo OPEP ikayigabanya mu nyungu z'Uburusiya. Ibyo byose rero ni partnership ikomeye cyane ibi bihugu bifitanye, kandi igaragara ko ikomeye cyane. Ikindi kandi wamenya nuko Vladimir Putin yamaze kuva ahangaha muri Arabia Saudite, yamaze kugera mu Burusiya. Uyu munsi aririrwana na perezida wa Iran. Perezida wa Iran ubwo ugomba gutangira uruzinduko rw'iminsi 2 kuri uyu munsi, akaza mu Burusiya. Iki nacyo ni ikintu kiri kuvugisha abanyamerika byinshi, kubera ko barabona ko intambwe Iran yatinze kugeraho muri tekinoloji zayo zo kudevelopa amamisire yabo, bo babongeramo n'iby'intwaro za kirimbuzi. Babona ko Uburusiya bugiye gutuma Iran yihuta mu ntambwe zayo igana kuri ibi ngibi. Ibyo rero bikaba birimo kuvugisha cyane abanyamerika, kubera ko bavuga ngo partnership yabo n'Abarusiya iteye ubwoba, haba kuri Israel haba no kuri Amerika. Biteye ubwoba cyane nyine, biteye ubwoba kubera ko amasezerano mwagiranye n'Abarusiya yose mwayanyuzeho. Abarusiya bari barabagurishije Iran nyine muyikoresha ibyo mushaka, bya bindi twavugaga ngo irizo partager le monde. Namwe wenda mufite ahandi mwari mwarabarekeye, I don't know ibyo mwari mwarumvikanye, I don't know. Ariko kuvubwa intambara ya Ukraine yatangiraga, mukishyira mu kibazo cyo guhangana n'Abarusiya, mwumvaga ibintu bizarangirira ku rugamba aho ngaho muri Ukraine. Ariko siko bimeze. Ntabwo ibintu bishobora kurangirira aho ngaho ku rugamba muri Ukraine. Ntushobora kohereza ibibombe byica Abarusiya, ntushobora kohereza amatekinoloji ashoboza abanya-Ukraine kujya kurasa mu Burusiya ngo Uburusiya bukomeze bwubaha amasezerano mwagiranye. Ndaza kubasubirizaho ikiganiro cy'imishinga ya Putin muri Arctic. Ni ahantu bari barasezeranye ko batazahakora. Uyu munsi Abarusiya imishinga yabo igeze kure, imishinga yabo. So ubu rero ni ukuvuga ngo perezida wa Iran araza amare iminsi 2 ahangaha mu Burusiya, aho ari buyimare agirana ibiganiro na Vladimir Putin. Ubwo urumva aranamutembereza no mu nganda zabo n'iki. Kandi nk'uko mubizi Abarusiya bakoresha ikoranabuhanga ryinshi cyane ry'abanya-Iran, cyane cyane muri za drone n'ibiki, aho izi Shahed basigaye banazubakira ahangaha mu Burusiya. Ibyo rero ni ibintu bidashimishije cyane umunyamerika, ariko njye navuga ko nibyo umunyamerika yiteye. Order yari ihari ku isi, cyangwa se ordre yari ihari ku isi, uri kuyisenya. Nubwo bavuga ngo ni Vladimir Putin, bakavuga ngo ni Xi Jinping, ariko ni umunyamerika ubwe urimo gutuma byihuta. Ko umunyamerika arareba ibibazo yateje muri Ukraine, kutumva ibyo Abarusiya basaba, Ukraine ntige muri NATO, bigashiduka mwagiye mu ntambara, amasezerano yose agakubitwa hasi. Ni ibintu umuntu yavuga ngo nimwe mwabikoze. Mureke rero twinjire mu isi nshya, mureke Cuba icuruze, mureke
mureke Venezuela ya Hugo Chavez icuruze ibyo bintu byanyu byo guhana abantu hato na hato, ngo umuntu yitsamuye mwamuhannye, umuntu yitsamuye mwamuhanye, kandi ibyo muri gukora muri Gaza biri kugaragaza bo muri bo, biragaragaza ko ibyo bihano byose mubishyiraho kubera ko abo bantu baba babangamiye inyungu zanyu, ntabwo ari uko baba bakoze ibyaha, kuko hari abakoze ibyaha mutigeze muhana. Usibye na Israel hari ibindi bihugu byakoze ibyaha namwe ubwanyu. So ibyo bihano rero mushyiriraho ngo mwabishyiriho ngo Irani, ngo mwabishyiriho Venezuela, nuko ibyo bihugu biba bishaka kwigenga mu buryo runaka, mwebwe mugashaka gukomeza kubikoresha no kungukira mu mutungo wabyo. Ibyo rero nibyo turimo gusohokamo uyu munsi, nibyo turi gusohokamo uyu munsi. Njye narabibabwiye, ndababwira ati uyu munsi NATO ntabwo ishobora gutinyuka guhangana n'Uburusiya, ntibishoboka. Uyu munsi noneho murabona ko na za Irani ziri kwinjira muri ako gatsiko, Korea y'Amajyaruguru iri muri ako gatsiko, Ubushinwa hirya hariya, wenda sinavuga Ubuhinde tubwihorere, ariko hari ibihugu byinshi biri muri ako gatsiko. Abanyamerika bafite amato menshi, bafite ibigo bya gisirikare hirya no hino, aho waba uri hose bakurasa baguturutse hafi. Icyo kibazo Abarusiya n'Abashinwa baragikemuye, bagikemuza hypersonic, kugeza n'uyu munsi Abanyamerika badafite, kandi bazi ko afite ubushobozi bwo gusenya icyabo aho kiri hose ku isi. Ari nayo mpamvu nanone ngomba kuzabasubirizaho ikiganiro nakoze kuri Kaliningrad, ubutaka bw'Abarusiya buri hagati y'ibihugu bya NATO, ubutaka bushobora kuzateza ikibazo. Icyo kiganiro ndaza kugisubizaho kugira ngo mwongere mu cyumve, ariko icyo nshaka kuvuga ni impamvu ndi bugisubizaho, no kugira ngo dusobanukirwe imbaraga za Vladimir Putin uburyo zigenda ziyongera, cyangwa se isi nshya. Imbaraga za Putin ziri kwiyongera, si ukuvuga ngo bari kuzamuka mu bukungu. Ni ikibundi gihugu gikomeye muri side y'aba Putin n'abandi n'Ubushinwa, nibwo buzana amafaranga bukagira gute, ariko mu bya gisirikare Uburusiya nabwo burakomeye. Ibyo rero bikaba ari ibintu nashaka ko tuganiraho, kubera ko uru ruzinduko rwerekanye isura ya nyayo ya Putin. Ni gute Putin afatwa muri kano karere ku burasirazuba bwo hagati mu banyagitoro bene wabo. Twabibonye rwose bitandukanye kure n'uburyo abandi bayobozi bakiriwe, kandi na message byatanze twayiganiriyeho. Ndabashimira cyane rero. Iyi ni Waka Waka Podcast.